back to a new video. Paralok petang yang Leit Peit guys sa ISBT. Ito yung ISBT Leit Peit mo. Dan itu dos the pagi riders mo. Ito professional riders lo. Pati amateur. Ito pun yung professional bala kamler. Jol yang next day. Dan I hope petang dapat itu ISBT. Ini di ground. Di ground masa di stage riders tinggi di bak Nassius. Ini dong coach mo bak Nassius. Ya. Tiada kalian dari banyak kalau kalian ni. Saya jengnya kayak exit lah. Saya jengnya dia tetap di pesawat. Oh dia tetap pesawat. Tu lah tami. Good. Perfect mah. Bro, Mr. Black. Dari tema bagi Shillong Riders mau sewan besok boy ni ini baiknya dari tibet dan ini Mr. Black yang mau apa bentar. Kalian may issue rin So, comment mo kung lang video. Thách các bạn vui. Ay, garong support ako mana? Dah. Edi on board mo. Hintay nang di beginners. Tong nang practice ban perfect mo. Nang noob. Sa pro ita na nya RC tala. Go. Diba Nas, takini beginners lang sate empat year ban lek kaima. Tangannya basic baik, tang pelun baik. Entah mah. Bang hablet sana ka circle kan left and right. Ni mah. Dep katu. Angge gini 390cc yang tu ada first gear. 390cc first gear. Dan gini arong 5 yang second gear maka laptop lah yang jenis tu lah. Kapai kemasan ya. Dan yang ni baru yang dia first gear baik. First gear anda mah. 150cc, 390cc first gear baru yang ni. Interesting. Itu 90 beginners mah.
okay, professional. Paralok. I'm Malcolm. Let's see. Paralok. I'm Malcolm. Paralok along way guy bala bit or riders mah, along rider but bit namanya baik. Hagane ke arong 5 cc dia bahare. Malcolm ba di choir, Shillong choir. Panalo kata di riders. Yeah. I move from Montana next day. I hope you enjoy the video. Let's go. Salamat next video mo. Kena testing yang itu last trip oleh kanan yang selap lagi next video.